Bosna i Hercegovina je jedna zaista prelijepa zemlja. I nekako mi se čini da nije slučajno ukrašena ovim prelijepim rijekama. Kada bi samo ljudi mogli biti poput rijeke, koja spaja, koja nema granica, koja nema predrasuda o svojim obalama. Ili da barem budu njeni mostovi koji spajaju različite obale. U ovom videu ćemo predstaviti ljude koji su poput ove rijeke, koji spajaju, koji se ne daju dijeliti, koji nemaju predrasuda o svojim obalama. Zapravo, oni su istinski mostovi koji spajaju različitosti. Mi imamo svakodnevno primjere koji pokazuju da su mladi spremni da rade na sebi, da rade na razbijanju predrasuda u našem gradu. Mi svakodnevno imamo primjere, evo recimo ja sam član omladinskog humanitarnog udruženja Čisto srce, gdje bez brojanja krvnih zrnaca radimo, zajedno djelujemo i pritom doprinosimo razvoju našeg grada i boljem suživotu u Prijedoru. Mislim da mladi su svjesni toga i u Prijedoru i u Sanskom Mostu i nekim drugim gradovima i opštinama u Bosni i Hercegovini, da samo trebaju da gledaju u budućnost i da idu naprijed. I hvala im na tome što i razumiju nas i naš rad i što nisu opterećeni tim nekim vremenom iz tih nekih ratnih godina, nego žele da gledaju u budućnost i oni se međusobno i ne dijele na ove ili one. Prošle godine, u junu mjesec za vrijeme muslimanskog svetog mjeseca Ramazana, smo imali zajednički iftar u kojem su prisustvovali sve tri etničke skupine, znači ljudi iz različitih, ne samo pripadnici islamske vjeroispovijesti, nego i katoličke i pravoslavne. I tu smo imali jednu finu zajedničku večeru gdje smo svi podijelili jedne poruke suživota, poslali poruke suživota, poruke pomirenja, poruke zajedničkog bitisanja na ovom području i tako. Ono što me najviše zaintrigiralo jeste to da po tim svim nekim osnovama moramo da se izjašnjavamo. Pa da li si pravoslavac, musliman, katolik ili nešto, bilo koje izjašnjavanje dovodi sve nas u pitanje. Ali u stvari mi možda trebamo prvo da naučimo najviše o sebi i o tim nekim našim unutrašnjim i vanjskim identitetima kako bi mogli da sutra normalno razgovaramo jedni sa drugima. Imamo primjere da mladi iz Sanskog Mosta dolaze ovdje u Prijedor da pohađaju srednju školu pa čak i fakultete. I ti mladi nemaju problema jedni među drugima. A to što nam mediji plasiraju drugačije, to su samo njihovi vještački, kako da kažem, argumenti da zapravo dobiju na klikovima. Gdje si Daniš, Sima? Pa evo, drago mi da ti nas vidimo ovdje u Prijedoru, malo isto se dugo vidjeli. Nismo se vidjeli odavno, baš je u Mostaru još kad smo bili, baš je bilo... U Mostaru je bilo prelijepo druženje, zaista. A volio bi jednom ponoviti. Da, upravo to što kaže, recimo, da se predstavljamo bak, naravno, ne treba niko zaboraviti prošlost i to, ali ne možemo živjeti u prošlosti. To je naš problem što mi živimo u prošlosti. A treba svako sjeća okrenuti novi list, početi izgleda. I da se krene ka budućnosti, ka boljem životu, da ova država prosperira i da jednostavno da mi mladi imamo neku budućnost, da nije neka apsolutna besperspektivnost, monotonija, apsolutna apatija. Među većinom mladih u Bosni i Hercegovini ne postoje takve razlike. U svakom društvu imate tog nekog kukolja, kako bi ja nazvao. Postoje ti neke mlade ovčice koje su zalutale u tom nekom svom putu i možda su članovi nekih, neću sad da generalizujem, ali možda su ti mladi ljudi članovi nekih navijačkih grupa ili nečega slično, pa su možda radikalizovani ili još uvijek
nisu imali doticaja i dodira sa svojim vršnjacima koji su druge nacionalnosti ili druge vjerske konfesije i zbog toga možda još uvijek nemaju razvijenu svijest o tome, mada ja mislim da mi u Bosni i Hercegovini smo na dobrom putu i da možemo kroz svoj rad i angažman da dovedemo državu Bosnu i Hercegovinu, dovedemo do te tačke da se skroz minimalizira takva grupacija mladih ljudi. Ne znamo dosta jedni o drugima. To je najveći generalno problem, neinformisanost i pored sve te situacije, ta medijska propaganda koja se širi među nama i onda mi tako, neću reći da smo labilnih stavova, u stvari jesmo labilnih stavova, ali nekako ne želimo da učimo jedni od drugima i onda je to već veliki problem sam po sebi. Mnogi mladi ljudi, recimo iz Sanskog mosta, nisu nikad bili u Prijedoru ili obrnuto, iz Prijedora u Sanski most. Ja prvi nisam bio dok nije bio jedan mirovni projekat prije 4 godine. Kada sam prvi put otišao u Sanski most i to je upravo CIM organizacija iz Sanskog mosta. Kada sam kod njih na prvom projektu bio mirovnom, mislim drugom po redu, jer sam bio na prvom na njihovom mirovnom kampu u hotelu Cetra, ali tada kad sam bio, to je bilo prvi put da sam bio u Sanskom mostu i zaista super, upoznao sam mnoštvo mladih, dobrih ljudi i to među kojima si ti. Sada tebe sam doduše kasnije upoznao, ali i tako. Evo recimo nedavno smo imali projekat Mir iz 4 ugla gdje su mladi iz Prijedora i Sanskog mosta kroz jednosedmičnu obuku imali za zadatak da naprave neke promjene u svom gradu. Mladi su izabrali crtanje 2 murala, jedan u Prijedoru, jedan u Sanskom mostu. Upravo ovdje gdje sada nas dvojica sjedimo, ovaj park, radili smo, organizacija u kojoj sam ja, Omladinsko humanitarno udruženje Čisto srce, smo u saradnji sa Pro budućnost i USAID-om smo radili ovaj park. Ovdje, tu smo ove klupe bojili. A vi ste ovdje? Da, upravo smo to mi, naša organizacija, u klupu gdje sjedimo i taj smo projekat nazvali Most pomirenja. U okviru svih projekata koje smo mi radili, Pro budućnost projekat i ovaj koji mi trenutno realizujemo u Sanskom mostu, Moj grad, grad mladih, u stvari doveo je mogućnost da se mladi povežu iz Sanskog mosta i Prijedora, jer znamo da za vrijeme rata situacija je bila takva kakva je bila, tako da mi treba da učimo jedni od drugim. Nekako kad dolaze mladi na te radionice vidimo da dolaze sa dosta ustezanja, gdje dolaze, šta će raditi, šta će učiti. Jednostavno je to nešto što mi želimo da oni nemaju u sebi, u stvari taj strah od nepoznatog ili od drugog i drugačijeg. I onda kako dani prolaze, nekako su pretežno lome tu na 3. i 4. danu, tokom 3. i 4. dana i vidimo da u stvari posle toga su opušteni da komuniciraju jedni sa drugim, da posle svih tih završenih radionica ostaju u kontaktima, putuju, druže se zajedno i to je ono u stvari što je i potreba svih tih projekata i druženja, seminara i radionica, jer to nije nikakav bauk. Kao učenik srednje elektrotehničke škole, kada sam upisao, bio sam jedini Bošnjak u razredu. Ali činjenica da ja nisam apsolutno imao nikakvih problema i razlog s tim da sam dobio poziciju da budem predsjednik razreda govori mnogo. Govori o tome kakav si ti, da će te svako prihvatiti i da mladi zapravo nemaju problema u školskim klupama i na fakultetima oko tih nacionalnih sukoba ili nekih drugih stvari. Ja mislim da multietničnost Bosne i Hercegovine je prilika da se mi svijetu nametnemo kao jedna jedinstvena multietnična država koja može da posluži kao primjer nekim drugim državama u svijetu. I mnogi smatraju da je to taj omladinski aktivizam, kao što recimo sad ja, ili volonterizam i to, da je to nešto kao bez veze, nema od toga ništa, koli ovo ono, ali ja mislim ipak da ima zato što se edukujem, zato što poznajem nove ljude, zato što mnogo toga novoga naučim, jednostavno proširim vidike. Za mene je veliki problem što mi gledamo u
u neke zapadne zemlje i da nam je bolje da odemo tamo da radimo za nekih 1000 eura nego da s tim istim novcem koji bi mogli da zaradimo ovdje za mjesec dana se ne udružimo ili nešto ne radimo. I mi smo sami krojači svojih prilika i želimo da pokušamo koliko god možemo da utječemo na doprinos stvaranju, jačanju zajednice u kojoj živimo. Šta više, kao mladinac koji je rođen u Njemačkoj, a koji je odrastao u Prijedoru, moj jedini zadatak koji želim da ostvarim, a to je da ostanem, da živim u ovom gradu i da se tu i zaposlim.